I'm not going to friend so much on my asshole. I saw it, I saw near funny say, on the one also no, I saw it them one. My sister, one more, almost or bribe or must open now for cancer and you know, almost my bet you. She come out do pink of an offer the embrace, Mimi 2,000 crown. Offer the embrace, or a crown for your name or Simbia. Obi awakom a onim nterekese wo mu nyina onim azan wo mu nyina onim na na wo so wasakra na wo su kodi na ti a azan na nkoyo edaso wom wo ba wo ma me na eyo tua we wo betua wo papa na eyo tua we wo betua me seka me nko Agradaa sorry obi enko bi na esi ya no di omo kwa aso dem de na be ka kire wo be ka kire wo so mo pa sorry pa nko Agradaa sorry de enye papa Agradaa sorry nya papa mo pa sorry papa nko mo pa sorry nko ase na Agradaa ejina wani mu ade okan obeka de menka de enti na menka owu obi edo owu mi nsuro na meka one na ba kro mo nya no no ya wan me tu ama Agradaa na nkasa no Agradaa ontwen na wiase na so pa bonu nko onkom asofo mo abatisa Agradaa o mu kum ni pasie edi nipa moja ya ade sister onipa so run ason dem cause one man wewu ese fun som di mo di stress em na menkrofo menkrofo di dware ene nkwala mo ton wo mo no Agradaa ontwen ni yie na wiase nya ne dia wiase nya ne dia no ontwen no behu vice kakra me mo no say if you say nipa no ofre no osum fufuro bi ansa na obeti asore no nti e ba ne sa no nti se osu bedi ne chi a e wo se ohu se asore na wa bie no afri nyame se emfri nyame so wo se wa ohu if se nipa bia wa adwen na o hwe ne niam mu ya eno ana wo behu nipa kra oye want me yen shire bia ansa na to na wo use kakra nsa no de only problem why would this kakra no adwen ye adwuma my god na yo dey Milia omo bumi wa mu na bu e play na ye kwa sense so mtoma no omo santo omo bi fufuro ma boka hunu omo dey adwuma omo dey dimi na suwa so de oh Milia me no wa father for so many years you catch us so here bia bo mama ni na me die ni huma asase woni Saladin Company Limited. I want sassy, I will Ghana have a beer in Sassy. They were two up in Ghana. I want sassy, I will Jerusalem as a bear fiena. Sansuna Akatapo, I will Pokwasi, Sans or Dumasi near Dodoa and Dentra, a Kaswa, assassin litigation free, Lunimasi to copy anyone. Then get the one crown and say, who could a car? Now they pass us. I'm sure car no one car. Oh, you don't mean it, then some gas in the Major Sassy. Oh, I don't know them. Oh, Milia. Oh, many other parts of my come down one part of the part of my consultation. Mema obi bia akwa aba e de ba too much GHS so abusiafo se de nyina ye nim ye evangelist mama party enkan tete no de na Agradaa na wo se wo de mama party ya odeni no e wo na asori dem ni nyina no ye sika gari double money a wo ye na enipa binu me de wo meja pade brebre no na nei wo se wo de asi asori dan esan se wa ma ofie se fa sika bre no wa na ade ba ye enti se ne wo de asi asori dan de na chese wo ni obi ani asem ka enu na ya bo apini ya makola tudu ya bebisa womo se ya nokure mpo se wasi a sa sorry dan no wonyame honhom atim empo se wonyame honhom tim mpo a se no besi ya ne sorry man asi akasa asi afa ensem we na ya bepie mu ana mu ni achi ya ne won betwetwe nkomode besi achi bia ne besa nso e de abrem Ahaye Isaac Nana Obiri Yeboa Enterprise. Yede kunja papa nkwa na yedele. Se ope ekunja papa abla Isaac Nana Obiri Yeboa Enterprise. Yawa kunja bia wa ha kunja bia ope bia. Egypt ekunja, Germany ekunja, Italy ekunja, ekunja bia de bia onim se ye kunja papa no e na Isaac Nana Obiri Yeboa odele with. Ohwa kunja amisimu. Na wangasa ohwa kunja la we Egypt enye China de ni. Eye Egypt akunja. We share bia no class de bia nete e bia papa every Egypt a dia ba we ye di ma etufo bo e ko de bia ope wasase we so na Obiri Yeboa nko na betuma mo China kunja pe e na ye ni bi but e kunja bia country bia kunja
a wo pɛ no ye de wo se bla na be challenge yen na be bi se ye kunwa wo pɛ se ye ntumi enya ma wo a bla Isaac Nana Obiri ye bo enterprise e wa be kan free pipe junction ho na usane first ramp second ramp no Isaac Nana Obiri ye bo furniture enterprise e wo ho se wo pɛ se oni Nana Obiri ye bo din kita ho bia free 0558 78 2268 and I say 0277 tie no man ye 0277 469933 ekunje bia wo pɛ no Isaac Nana Obiri ye bo no ntunchia se wo pɛ kunja we ene ne mpa seta no man no frɛ no man Isaac Nana Obiri ye bo be ma we kunja we ene ne mpa ekunje bia wa ha bia wo pɛ ene ne mpa seta Nana Isaac Obiri ye bo anko na ebetumi ama wo e wo Ghana ha abusiafo sɛde ensɛm no atie no no yɛnya yɛ bra bi wɔ ha yɛbɛbisa no sɛde ɛkorɔ deɛ wɔnim ɛde fa ho nyinaa no na yɛhunu deɛ wɔno nso bɛka ɛgya yɛ mu akwa That's na yɛfrɛ sɛ from Michael. megidi yɛ sɛ Champion man what to do. Champion man e wo the whole to do. champion man awɔ the whole to do ɛne wogina so ankasa na megidi yɛ sɛ wate nsɛm a ɛkɔ so ɛnam Agradaa ɛyɛ ne nyamedwuma yɛ a wɔbɛyɛ yɛ wɔ se wa wudi sikabre ni bia wan fra o se sikabre no ene wodi ye nyame adwuma wugi di sese adwuma ya wo nyame betumi asomu ana Na nyame adwuma na ye nkofo sika na ye de ya na ye nkofo sika na ye de nyame adwuma no nyame adwuma de Jesus Christ o se ye de mamokwa muso mfa makwa wadi nkofo sika na mo de aye sochi na mo se mo ye nyame adwuma nyame betu aneka ande oh sorry to say wutimi fiti preko pe ka se nyame betu I am here because obi abra na wo de 1 minute agi ni sika na waji usika na oh wadi madam for basic o so ko bo anu say ni say o so on for say ni baba na akwanche na ya me yan say akwa bi na ne ti hu aye sako bi na o ye ni advert no on say asem ni say watwe no onu kwa de o blessing Agradaa on say no no so dey ancestors kan ya ne kwa no abre onim say de ne ya ne kwa sa after bi na onu o ye advert yeah on say no ne ye advert bi say wombra omo me ni na ya betu omaka ba ko oh ya mpa ma me ni Agradaa nka betena ha kasa asem ma me ni Agradaa nka ma bo ne dua ma na ewu dada neti wo wu a na ye ka se wo wu sisi a na wo de na eje ka be na be me le baje golf too no ma me baje golf too sa oh bebe na say ade o ye no anye ni ye nti enwo ye se meka de Range Rover de nkofo mo abobra pa na ye de o mo jiro no me je ni golf too ana say sa vim boot holding this car no na wo ka sembie mu odu wo ka se wo ma me no no enko bo ndua ma na wu make say sika waji ye se nko de beboa wo ne ma ma ko mienu bi se woji okufo kwampa so na wo kire me kwampa wo ta se se okofo obebo obi epo na wo de abehwe me sika de me di bi o ya kire wo de a ye de wo ko a wo de efie na de me so meto nam de akɔhye brɛbofo se na wo de akɔble na se wo de wo na wo de obo na me de me ni mo hwe na se si a ne ye wie di asam na wo ka kire wo mo mbi sika ko obi amon wode nko ji ni sika o omko keyword aso de ni mo nji sika na Agradaa wo di sika kwa Anfa mo am chi chepo den no eno anu no am chi chepo den no mentio chepo den no am fo jentum ana so am to collection na obi akofa am to collection na obi akofa na je say obi anu de na ide obi anu bra Mike ye beda se sa wo je bra ni ye kasa ye abusuafo bra Mike de no wo se wa waju sika bi akwa so de mo kwose dan no ana se wo mo to collection wi bi akwa so de mo kwafa sam no ye kwasunsu awura mu de be si akire bi de be ma mo abusuafo ye sa ka ye nuano ma mienu wa ha se ye omo nso ye ni wo mo bebo awura ye ensem ni me nua me mo akwa ba ma too much ya enia na ye froze bididi di papa bi sister na ye froze me de yawa mama sha se mfan free so ye mama Agradaa nsem a wo kan se sika gari a wo je ye no wo de ye nyame adwuma no wo ji di se adwuma ye a wo ye nyame adwuma nyame betimi abetene ono hu nyame koponda asori no ko bi we ono so no ate asori asori be na wate da mo yale asori be na no wate ebi wate asori o ani be na kopon fe no so o ma ya asori asori ne fe ne se one osum no asori dem won me matise wo mo a omo kwa asori ko obrabe wo mo se upi na ko ka se enye nyame na mo so ma e be chew sika na wadu pin kofo no fa ya de embrae mimi 2000 crown on ho on fa ya de embrae wo ye crown fo nyame na osum bia wo na se yawa yi 2000 na waje free won samu de na wo beka because say what dey sorry o on fa bibia nya so Agradaa onim nyame bia e busum na na oda susum busum no ka menji ni pose onim bi oye trofo ode na adwene na edi Ghana fo onye hwe oni
just wa dupu yan keke enti se ba ya on for esika mine on some for esika ma so na o ye no kwa de ebebubu no kra hey di wutie ya wansam a woka wose Agradaa agi ni 2000 o wan hunu hwe wan fa hwe nso amwa na me anti bi wan goje ni sika almost over 50 billion na yes me count 9 agusia gold and asade me say ma me no tete ma me no so bewu ana okọ Agradaa okọ ka chen say na ekoso me say ma me ni bomode agiabre we sika di ya ana me ka say ma me ni kwaso goje ni sika ma me ka chen say ni sika bi adema no osuma go focus en go ma me no na ntejuma wo ye tu fisa nyakopɔ mefra wo na nyame mo bia wewu obi a wakɔ Agradaa ho sa sikedu na oye no onye sikedu nti ko ba direct wakɔ baabi enti guy no o de guy ni koye se omun kofa ayi voucher ni kosiambra se ni en guy ni wewu baby o de guy ni koye na nyasem ko enti Agradaa oye trofo ofo na asem so omun ko tu sa so na Ghana fo ko de na ha omu adenti na mutimi jai nipa mususosu nkwase se ban time na mususosu no ya no so de no ya senka ma me ni Agradaa nka mpa on fa mfiri onkode be me ma me be ono be tie ma me e na se ka be kunu nkwase asem na odi no me ma me on this nkwase asem ni jimi asem na odi no ya igbefuo ye me ma me ni na nka ye kunu didada ya se wo ma me wa chim wa wo o se na twa kwase ahwe bia emwade awudi say no waje sika no ani ade na mo nkwa so dem honom na che se ne yakopɛ na asɔre dem asɔre fun tantanta we asɔle asɔre no asɔre ne ekɔ ebebubu no di wo hwɛ ye be wi anu no wo ma me no se waje wo se nya ode ye adwuma ode ye adwuma bre ho ase na nka kwa na nka ane ne nkwase asɛm no ti social media na wakɔtɔ iPhone 13 akɔtɔ iPhone 12 akɔtɔ den wabo jam papa what now se nya na so for 40 sa so for every internet eh ye wi anu no wo de se no waje usika na wi facha no asema fa achempo achenti facha no na ye be wi di asem na be kan cha ye ma me di amaye on jai the oil on to asoi them on course or like she should begin from scratch so person nyame juma on starting on ko Sunday school na Bible kro ni mu Matthew 54 no so there on starting on ko Sunday school non ko youth number 5 and son na we do be na evangelist ni one different emwa on to asoi dan da be no sum so Yakopon friend o friend no phone bells na bia na ya miss call no friend back phone bells na Yakopon friend network bells e bia na ye tigo e bia na ye sa kasapan be atwa mu na bi na Yakopon friend no so di wo hwe ye di yankomo no ba wie ye di asem na be ka che wo ma wo mo hwe nsese ya tiefo me de be ka che ma ne se sa asori na Agradaa so esini mesre mu bia fa na nsi asori dem na Yakopon bi eni wo monko ma asori na monko no mu twa 300 cedis no omoboa eye bribe na ode ma omo no omo ko asori dem bo me usum nyame bia they are not just oye omo oni mo ma we twetwe omo ka omo ba asori dem me amani da so metimi asori akosa asori dem wo no omo di na echi na omo jiji ska na omo jimijim na temu da ho twen wo di yeda se samoje bra ni atwetwe nkomo ya wanyame hira mo abusuafo ya sister si wo mo si yaji wo mo 50 billion we so de 2000 nya agro ya de si wo mankasa enti ni wo mo kira wo abekwa aso dem obi a wadwini mu ha ye kwaso nso anantim de be hia ni bia ne betwetwe nkomo amenya mo akwa bade ba too much ya nua na ahodi mu tisen nyame adom na won so awrade adom ho ye pama se Agradaa nsem mu a beto odwa de na abeka fa ho de meka fa ho ne se Agradaa no yo bi a oye okonfo na se waya za agigi nkrofo gold agigi wo mu ne ma na o se nne o de akosi asole dan a enye nyame sika na edi si ye still akomu sika na o de esiti honhum bia eni onipa wa bia obi a waji ni gold bia onkoyere ne nyini sika na wankoyere ne nyini sika ma mesenka onua ni Agradaa nka sansem yu be ka de mi nua na Agradaa sade no oye ne nuanum so omo ya we obi entunifo enti asudie bi e fata bia no yemfa ntwe no yemfa na se si a wose wakwa akosi aso dan unyi ni se wo mo kwa asore ne nkakra nka betumi aye yama wo hwi ni mu ode akata nani bone ne da so tinimu enye Nyankopon adwuma no oye na meme e ka meme nko anka Agradaa asore obi eniwa obetu ne nan mienu asi asole dem wo na ne se wo mo kwa ho ne nso
Omankasa omunye papa omudadwen ya okomfo ese wasakra so sa huhum ne da so tinimu na wasakra no so wa ya asole na wo ko gira wo dem ne bompa ye se nyame beti na wo ko Agradaa de ase wo te se de wo da so ewo bosom ase oh maame won sama wo kan de asemu ye medu wo se se wo kwa asore dem no mu a emfa so bia ni sunko de gina ne dem bompa ya nka fa so me na me ka me kire bienti obi a wakom a onimu nterekese ewo mu nyina onim azan ewo mu nyina onim na wo so wasakra na wo su kodi na ti a azan na nkoyo eda su wom wo ba wo maame na eya tua we wo betua wo papa na eya tua we wo betua me se ka me nko Agradaa sorry obi enko bi na esi ya no de omo kwa asore dem de na be ka kire wo me ka kire wo so mo pa asore pa nko Agradaa sorry de enye papa Agradaa sorry nya papa mo pa asore papa nko mo pa asore nko ase na Agradaa ejina wani mu ade o kan obeka de menka de enti na menka owu obi edo owu minsuro na meka one na ban kura mo nya no no ya wan aban kura anopa bia o de ne money devotion enya Agradaa ma me mada wase na se na wasi hit ni de mentwa so a wo beje me mic free me nsam some a make ka ne kura no Agradaa ne da mo bebo pa ne yakumintam e de kire se de oye no nkrofo wa bomodian nkrofo japade gold o mo ma dwen ye nketo adwen gold no wajeje no eye bone pa eye bone o nana jawe japade se no wachimu nsa na waji ne wontumi obi entumi enka hwe nkire no no da so ti we wo so wasakra sakra papa be wasakra omo a waje om gold ene om sika nyina won fa nkoma o ode mma omo a benwuru se wasakra e de kire se sakios o ka se wasakra no obi biala ni sika e woni ho no ye mohu ma no etu wasakra oni su no nkono nkotua abusiafo ya maame se Agradaa sakira de a won fo obi ajapade ma no wonu so nya na adwene ntia ne se de ye be twe akopem se betie ye gusu wuram me ye mo akwa bade ba too much ye nia na yete sen adumo mami cool down cool it down mami buafu cool it down say tinam se cool ene wa mami buafu kra wo si ene wa sakrasi asondan ko no a wabo Ghana fo binom Nigeria ni bi fi Nigeria beto African we wa hanom Agradaa kachi o Nigeria na Agradaa je ne number friends so mra Ghana ha sister nya za mi mani nie maame ne ba hanom maame ne ko no kachi nso to cheche bag maame ne to cheche ba no chi maame ne o si 100 million Agradaa je ye so okay on for cheche bag man obe double na manu afọ Agradaa okoya Agradaa bon ne wedding ring kura mpo na Agradaa royal o so yosofo nya mi betua ne ka papa Agradaa mame nya botre sister mi buafu so de say no wonu obi na beka kire wa na se wan mi se maninie ma mi besu wa ha se maninie ne ka kire so onko Peace FM na Peace FM for beboa no ne wedding ring kura Agradaa royal one ne boys ade na ye gold ntina na ye gold wasanji maame ni sika ka ho na so yo sofo a ehe fa ho na fa na sofo no mko bisa sofo na asem ata wo to ama me bi say me to ama Agradaa na nkasa no Agradaa ontwen na wiase ne so pa bonu nko onkom asofo mo abate sa Agradaa mo kum ni pesie edi nipa moja ya ade sister onipa so run na so dem cross one man wewu ese fun som di mo di frasem na menkrofo di dware ene nkwala omo ton wo mo no Agradaa ontwen ni ye na wiase ne nya ne dia wiase nya ne dia no ontwen no behu na se maame se dia wo ka se nipa binom nso abodompe makogu aso de mo di asem na aka kire wo sister me ka chom so mo nyile maame no na mo nyuom sika mo antumi mo mununku no ese papa nya hwea bone nya hwe wo mo sofo maame sofo maame no nka hu sofo maame no nka hu maame ewiase wo wei so ya sofo maame a ye wasade ase sofo maame wonya sofo maame ntino twankwase bu awubu nkrofo na nyankopon no woso na nkasa no oye nyam na otisa me ma adu ya misi wa o mada ka Agradaa nko nche wo wiase enka wo nche wo wiase na maame ye se nka wo nua ba ene Agradaa enka nsem wo ekoso ani ade nyina ka sa na wo besiafu me ka me nya futu okura me ya me madwo ya Agradaa nsem ekọ wiase odi aba nkrofo si me Agradaa ka me spend ba akokura ko ye me nua
say ya bodama ye di frifie. So atiase ya bodama ye di frifie. Enas di o sisi no nyonko no. Wo ye sisifuo. Ena o so wasi asonda na asonda na bedwulegu. Ese enso nyame ani. Nyame ompefi. Agrada di fi aka nyame. Etu so agrada no bompa ye ma akra anya adwuma. Anya adwuma. Ono sia se wasakra. Won sakra ye be ye de bi hye ho. Agrada me ma dwese me nya agrada na me spare no. Tu share ni face to face Me ni be ye bi. Entokwa. Ai. Mo be ko na. Ye be ko. Mo be ko na abebo. Ye be ko magiga na fo sika nso ama no. Ene na ajenkwa. Ajenkwa se ajenkwa mini. Ajenkwa. Ya de nkwa na be we ya no no. Wo ma kwa so dem no me kire members say. Wo mo ni ne ya so de asem na aka kire wo. Me catch members for ni so mo ntwe om ho. Na agrada o ye dadafo, o ye sisifo, o ye blonsam ankasa. Oni pasen sister so di na chi a, wo antwe ya be kokoti o maame na so be sie wo ba. Esa agrada se sakra na wa sister on sakra ye. Won sakra ye. Obe wada ne boni ni agrada. Misi wa yo bibi no ba besie besu fi Lagos wa besu eje ne ka wa sister na nipa se no ring ehye ni nyina woje. Woji ni sika account fa cheche bag blanya sample ne ka anya ka chense onko Peace FM. Na sister wo no ye wo sa sister ebe ye wo de ukun ama osika se sister fa beto ade na onyonko ba yile waji sika no adada asan ro wedding ring awale na ebe papa ama. Adwaje nkwan ye beda ase mama odi fa wate adwaje nkwan fa ye beda ase se woje bre na woni ye twetwe nkwan mo abusuafo se de ensam no tie no adwaje nkwan na yakasa no wo se wa okwa asori ni bibi atwe ho esan se ade papa bi eni agrada ho wonya papa wo ya bronsam wo ya kromfo nsam de dodo na no ka ye no ye ntwa ye ho na de besi akire bia na besan so wa de abro aja me wa kwa baba tu ma GHS Yo, yena. na ti say Bacho you. ye force Ye frem Baba Raman. Bacho ani. Edi we de wo kan wa nto bo asi abegu ho ani mu asi Pacho Devi, enye sanity. Baba Rama. Me am Pacho ani. Baba Raman. Say jam mama party nsam wa say e koso wakwati aso dan ya kese nkrofo sika gari no de akwati wo ya sure say na me hu betimi atena sa asore den Oh Devi, to me ni de entimi nye possible sa if you say nyame nankasa ka say menji o membopo e wo wiase mu mensisi wunua na se usisi wunua atemu eda ho etwen ho enti uji obi sika na odi ko bie nyame adwuma eno enye ne kwanso no ena usisi obi su edi boa obi fufuro de enye ne kwanso no enye ne kwanso no na se ya na ekwo ne sa na nkrofo ka nsem no sa wo ma me ne mama part anka de wo mu ye ne nsem wa nkrofo kan se na besi afa no anka me de metumi ma me fo se onjai epo na obo amanfo no na so obesum nyame a onfa nyame kwanso onsum nyame anukware mu mama ni sisi obia na on to amanfo fo papa na je se sisi na odi sisi amanfo a oje amanfo sika ono a odi ye ono ani japade no atumi ni de se wanjai sa nyame edi ni bedi pa nyame ni bedi na se ya no se nyame ni bedi a wo mo kwa asori ho no mu se kokosum nyame no di asem na abeka kire wo mpacho anka mi advice kakra me mo no se if you say nipa no ofre no osum fufuro bi ansa na obeti asori no nti eba ne sa no nti se osu bedi nechi a e wo se ohu se asori na wa bie no afri nyame se emfri nyame so wo se wa ohu if say nipa bia wa adwen na ohwe ni niam mu ya eno ana udoa udbehu nipa kra oye baba ya beda wase se woje bre ne ye kasa ye abusuafo baba mama no nsem na ade ti dwa no me da ase me mo akwa baba tu ma GH me da ase na frose Ibrahim Eric say nsem wo ekoso fire ma me evangelist mama part ho na asore dan sika gari ho nsem wo say wa bi asore e de na abeka fa oh sami dia mi dia meka on say ni sika onya ni bibia no opan koche onchichema amu ni sika onfa ni japade ayi na dia oji na wa mapo nsem no onfa nkoma amapo just omu ni bi wow onchiche na onka ni empty hand na apeno onfa start na yen hwe de onyame beye no
One fan chichenenka empty handy, empty hand, and Nadia no de asole. Asole no de son osio onyame be chere de odibeye. Yes. Nentu maame ana wo nua ba ne mama part anka asema wo ken obeka. Anka meka because amampo ye gi amampo ska bebre ewo kwanboni so. Enti so no so di ma. Anu de wanwa. Na se wanko obi afie se wo meye sika gari odom na sore baaye. Se onu no si obetumi aye. Enti yembra na ye omukoye. Enti onu no twa amampo di koye. Onu na twa amamfo de baaye. Sadia wuti wo fie na wote nsam sa na otu na mo de ameka ne se wa na ope. Se mi so mi peska ana mi pe ska mi pese mi yeye. Enti mi na mi so mi ko no. Na nta wo si wo betumi aye on to mi ye nso. Ojiska nu keke na on to mi ye. Onu na ya mi no. Na pese wo ye yie na ja wonya dwuma na wo mu aboa no na wonya kakra de kope bebre abeka ho de se wo so ye nibre mi nya nibre onu de kwan bia obi abefa odi be ye no onu ana obefa na onu di aye because onu so kwan ofa odi ye yie no sa na obi so betumi afa kwan odi aye yie Eric ye de enkomo yi ba wie ye de asem na abeka kire wo mu a wo mu tie ya sore ma no ne sabi wo mu ne no enam asore de omo ko ni na asore de se wusi wusu onyame a wudi onyame la sawa onyame na mbejeji yen na wo se wu uko na asore akọ di wukumamu se wu uko na asore osisa wu wukumamu na wudi be ko ba se judgment day no do a no partiality onu de Judgment day no edu a no partiality areken nsem a wode tu dwa eno no ye kwaso namu de besie bia no ye de ebema wo abusuafo ye sa kan ye bra ba kwa ha eja ne froze Pacho ye fam Joseph Yesu papa na abrabo mu ti sei oh mami edin ye be endan nsi gusun kakakra ye gusun kakra kra de meje di sa what se nkrofo ka se eye wo musika akodi mama part ho ene wode ya sori ye mami so ba abonten wo se wono de wode ye nyame adwuma wamfre wo bia so wo me first camera no wode ye nyame adwuma wo gide se obetimi anya nhira bia fi nyame adwuma yi oh want to me nhira bia ansa na to na wo use kakra ansa no de only problem why would this kakra no wa adwuna ye adwuma yes yes na se bia me ka se wo no ti wo se bi osika no enti na ma ne ye se ne wo ne be wo disika be kwa akoma oh nsa na ji kro no ye bia ma ho nta no waji ojiye ne nyame adwuma wo na wo problem yes yes enti se wo ma me ne mama part anka se me na abeka ma oh one dey medid na atam maga chan say adwuma na ye no njai wo ma mi obedidi na atam medid na atam senti na ngofu iska na odwuna normal enya normal ti na ni obeka chan se won fanko ana se wudi na atam no me won say obi jibi ba maga chan say papa ana say ana for iska no ko na fa ka papa na woji kwa me ma me to na obaji yes na se se ya na wa mi wi se wo kwa adwuma no na wo kwa adwuma wo bi kwa hia wo sa papa ye pese mama part agi nsika bi ye pese ye kokogye se aposifo anya o ma de so o mbekasa e di asem na abeka che wo oh nsa wo ja kon de wo ni bibia wo kwa anfom nti no asa wo beje adwuma ye fensan wo sika na wo ja kwa wa je fi nsem no wo beje wa ho yes na ye wie de ka bibi fa kire wo mo musika akodim ye ma me so di asem na abeka che o ma musika kedim de wona adwun adwuma sisi adi shan no musu nti ya ma me part no nyame dwuma na o se obe no oni de ntumi ye so obe nyame dwuma mpa dia oni de osano a nti yakoso awram bia benya bia be sa na twetwe nkomo sister ye mo akwa ba de ba too much age so okay ye frozen ye from with abina twene bo a with abina twene bo hu che na da mi ko mu edin be na guso ye fra wa abina entu nim sa abina fo ne ahia na so ye abina dai ka se wani tua dada what you say eno apepepe asema me kan se ene Christopher a o ma ba no esan se o mo mpa no kore e wo nyame asem mu se wo se de se wo nanti nyame asem mu a wo bedi asase ne so nepa na asase ne so nepa ne de wo ye adwuma din ase kristoni a wo bobra safata wo ye adwuma a adwuma na wo se adwuma na wo ye no the income e be bro at the end of the day. So we are Christoni, na so we are adwuma, na so we tia wo tight at the end of the day Christoni. I was so kwa sole papa. Hey, na just some part of so na nya sole so kwa sole papa.
Enti kesi. Dia me pa che say mami Agradaa won firi nyame. Sana me pa enya asole papa to my side. I'm against that church. That is what I'm saying. Me opinion me can say. Me unko Agradaa asole de biarada. To my understanding. In my own opinion, the main patron say, I will never waste my time and pay unnecessary money to search churches. Are you getting what I'm saying? So we have so many churches around. Yesu Kristo obeto say ye tonton to tonwoma ensuo dia gari oyela unnecessary oyela e wa asole dem no ye de opamu omo ye de efri asole ho esanse ni pampa ni kurenti no wo pese wo ye ni nua azaa wo ye ni nua ade a ensem fatanenti no wo pese wo fa ekwa bi so di nya ne ho enimanimu ya enne ya no wo kine pese wo ye enti se na Agradaa eye nipa azaa ene de minsa ni mu bi minsa wo ka say woni sika bi odema wo ma me ne ya adwen na me ne ya adwen sai esansa wo mpa ni kuranti ehimfa ene ya che wo say wo di sika kwa asole a wo benya double wona kire wo saa Ebi ni ho saa. wo tua title kristoni wo tua wo tight na wo ye adwuma ene na wo sufre wo nyankopon wo kotodwe nim na wo bompa ya at the end of the day no the good Lord will answer your prayers. Answer. Papa stop na say de wo kan. So wo ma me ana wo nua bi ni mama part an ka be kan se ma wo. Asema me kan say now sisi no ebi musika adekura me kan you have to get me in my own opinion no. That is what I want to say. What is the matter? So me you and I say I'm not against me no baby ala. You are interviewing me and I want to give you my opinion. What I want to tell you is that say omo di sika kwakoto na Agradaa ya kwakoye SF sika bla na beji sika. Let's say at the end of the day no omo lose a. Ene dia so wonya sika ma omo a. Enfo bia ho. Na omo de ne be kwa wasoma ho. Woni de announcement no wo ye na asole. Say free nyame, say free nyame. Woni de wo ye na asole. Na say wo wakọ na say wo ye either say wo na wo ho akodi mu na say wono na. Ene dia aye lose and gain opportunity. Ya beda wa sister bena sa wo je ebra na wo ne ye akasa nyame. Na nyumre Nyankopon hira won so. Na de me pese me kan say Christopher mo ye nsuro nyame. Dem the fear of God ne and lead ye. E wa de bia beba be bia because want to me father ko pay ye the seconds you want just a second to become a multi-billionaire. Do you understand what I'm saying? It is a gradual process. That is what I want to draw their attention to. Thank you very much. God bless you for your time. Yeah. We shall meet again. Thank you. God bless you all. Abusiafo sister Banana de de ba ye na say de ba ye be hu ye no ha na ye de we sie na say de nsam no ko ye no obi ade na adwen atu dwa de fa mama part nsensem ho de kwa ba ye de si nyina na ye de be som no wonti bibia si a comment section wo ba sie na fa mama na ye be kan na fa ye de anu yi abrew afa no ani abotu ma jechi so na wa subscribe na wa like so wa share de mama na all the social media platform no so e de ameje so e just so him ma sa ni wa share bi macrow. In the light of His word, what a glory He sheds. It is only when we are well, strong, and alive that we can extend helping hands to families and friends. Have you been battling illness for so long, going through marital problems, financial setbacks, made requests from people, and have been filled? Brethren, it is time to seek the face of the Lord and Prophet Dr. Abednego, the general overseer of the Kingdom of God Ministry Prayer Camp. Surely the Lord God does nothing unless He reveals His secret to His servant, the prophets. Call Prophet Dr. Abednego on 0208-599576 or 0278-977215 or visit us at Kingdom of God Ministry Prayer Camp at Nsawam Otwase. Meeting days every Wednesday, Fridays, and Sundays. The Lord in the light.